Na Varoškom groblju u Kragujevcu sahranjeno je više od 600 pripadnika partizanskog i ravnogorskog pokreta streljanih tokom i posle Drugog svjetskog rata. To su podaci Državne komisije za tajne grobnice. U tu grobnicu tela su preneta pre 30 godina sa lokacije u krugu današnje fabrike Zastava. Prema najavama na tom mestu biće podignuta spomen ploča sa 2 obeležja, pravoslavnim krstom i zvezdom petokrakom, kao simbol pomirenja. Među Kragujevčanima koji su te 45. godine streljani kao saradnici okupatora bio je i nekadašnji predsjednik opštine Dragoslav Simović. Njegov sin Petar često obilazi mesto za koje veruje da je očev grob. Njemu nije dozvoljeno ni pravo žalbe, ni dokumenta, nije imao ni jedan, to sve oduzeto. Branio se, pripisivali su mu, ne znam, saradnju sa Ljotićevcima, ne znam, sa Marisom Petrić da određuje, ne znam, taoce za streljanje. Posle višegodišnjih sumnji istoričari nailaze na trag da se na ovom mestu nalazi masovna grobnica. Naime, neuobičajeno im je bilo da se na spomen obeležju saradnicima NOB-a nalazi pravoslavni krst. Tada su počeli detaljna istraživanja. Ovde je sahranjeno više stotina ljudi i oni koji su preneti su po nekom sistemu, složeni i pohranjeni u određene vreće. Za prenošenje ostataka streljanih angažovani su radnici preduzeća Gradska groblja. Prema svedočenju jednog od njih, tela su preneta 80. godine. Mi smo tog dana nakupili 64 džaka najlonskih po 50 kila, utovarili smo u kamion i odvezli na Varoško groblje u 9. parcelu i u zajedničku grobnicu spakovali smo te kosti. Na osnovu spiskova koje posjeduje Komisija za tajne grobnice, na ovoj parceli pokopani su ostaci 674 lica. Spiskovi sa imenima streljanih uskoro će biti dostupni javnosti. U timu koji je istraživao ovaj slučaj kažu da posjeduju dokumenta sa preciznim podacima o načinu pogubljenja i mestu na kojoj su tela sahranjena. Prva detaljna iskopavanja tajnih grobnica u Srbiji trebalo bi da počnu već krajem ovog meseca, najpre na lokacijama u Zaječaru.